Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May ito ay akapamakay ng ako mga bangsami. Adna maaadin talotiman akaribatan si ikumasa akatarawe. Talo akaribatan apagaling tano saya si ikumasa akatarawe. Pag na akaribatan amain katano nagyong kutwa kapsalawat o imam. Si iko kapsembayangan kitindig niyang ko tarawih. Gito ka pangiraw niya salatu tarawih raka'atain irahimakumullah. Now pagileta no na daanan apakasalian ko hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagudam galab ka mga sahaba ridwanullahi alaihim. Sama na to. Ando na yung batian ka. Ay din ang batian nga na subsambaya o imam igir absembayang. Istaw so sufufakum. Lagi dito, gito yung batian ka, gito yung signal as ka natindig ka sa tarawih. Ikadua karibatan nagyang ko to kaya konotiyo. Sama na to na ibarat yan communot swimang. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait. Oriyan yan na ina ko mapasad daging utaka pumang ninyan na ini sapon yo so mga lima niyo ko mga buntalyo. Ini sapon yoron. Nagyang utak ini sapon na kaon pagariakan ori nagyang utak ini sapon yan giniron niya sa pasararbian na daanan ami aloy sa hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daanan maaloy ko sunnah. Api anto na naklas ya ka pumang ninga. Malagi do siya ka ko sambayang atawa ka na baga siya ko sambayang ka. Pumang nika na kanabang kasapon ang kutwa limang ka ko oriano kapakapasad ka mamangnis iku Allah subhanahu wa ta'ala. Oriano kapakapasad ka na yasuin ka na imbedad ka agyan mo to limang ka miya pasad. Ikatlo karibatan nagyang ka iya diinggal bakon o sabagi ko mga masjid igira miya kapasad siran tarawih na disiran di indekadakal mamangani. Disiran indekadakal mamangani. Barat yan. Miya kasilam siran, miya kapasad siran tarawih. Mindu aswimam. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kalimong kaming garil ang kaming Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. Na pagamin mamuso mga makmum. Sama na ito na, so imam na miya kapasad ng sambayang. Miya pasad ng sambayang iran, miya pasad ng taraw iran. Okay na miya manganipan, sa kandagadagala ka pa mangani. Na pagamin mga makmum yan. Na dapnanan, galabakaw Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gusto mga sahaba. Ridwanullahi alaihim. Gi talutiman akribatan ama iinang katanusang kana na masa ditano di katatarawin. Enos kita no mga bangsa ko na sa mga simba aditano di imang galabak aparak ko Allah subhanahu wa ta'ala na kailangan aaden adalilian. Na osa ka apapaka nagsaya pagariakan malagid o anta akas ka na ustad o di na imam. Akalalaya man nakaging ka na mga galabak alagidanan o di na kanaba imam. Na upama kadingkay ni kapangiminaran agyang kaya kataro akan na bagay ka sa dalil sa kapapakay agyang kanan ang mga galabak ading kading galabakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.